Kenyam bala ner mala we ke yendial an wala shang wal bang wan ka pay ker won kin dang ro wi jandang ro wi de bakel bana right ke ripo dana shanu ku mes pelayo shika rach ka kwi kwaranda nan ka fa Akobo la commissioner queen makwach langa ja gwas me ko jandere step down chit ke warga yedane shagor na tinelo yedeno shagor ko belongot kwara ala commissioner ka Akobo county bana report cha no gwas me bana ja link kwide ka ban right kamana na chora la deno ngum lo queen makwajo dong da na de klingo order me be ko kuma spelayo bana ja link ja report me ko gor kon be kon dial be kon kaling ana gwada me mi jiram jidita kan kononiam gorjen o jinder channel Nuer online TV channel der je support der subscribe mi kan subscribe mi jiram jidit ka mi jiram ten wen man won ani chelo tes ko gur channel me wana kari podan yam gwas me men chalat men go liang ko goro de na de kan tension de kan latin report channel gwas me kenyam te ka appeal mi chagor ke ku unity ka ko kwi malka rewich ka Akobo county ka do badane cha wuri shalka me queen makwach chaje Jacob la kwer ka je ka tam gor ka jen wojen dere ben pingwi kwam ka warga mi cha gor gwasme ka cha chier ka Akobo TV gor jen be nywa yekel ko bu konti ka lien ka manda le rode no ngum le rode la to kon mi ko ngode ral jatin ka kwi ko cha order chaje tu bado dore cha tup ci queen makwache goro jendere ben ping ke dere warga dana cha go dere jeling chero ro mo kene ga ko ken ti la kwar ki dit re which te kwaje backup no ban jeling ka jari pod me queen makwany me kwany ga je medan ci kwany ku me spelayo kana kwany ku me spelayo kwanya doctor guy cook medan da guy cook me charge kwany ala governor Bor Jonglei state jen charge mo ka order akir mo order ano jin nong na mal ka Jonglei state non mal amala be anede kontin chi kume SSPD apche no KSPLA pinkir me yade tenchi no jang ka ko biken kumbe kana before that the kan da guy cook kan ben ka Akobo me baje chol ke me bana baje receive a community ray which in mi ki Akobo county ne dial yes pela yo kan dial ne dial konen ke tin pinker mi yadit tingal kalten ano take role to one children lot before that malat ke jeno ere guy ko were which in mi ko ba korbe jawtok kan je report me me cha da guy ko cha kwere jek ano chwa kwera spele ayo enyam mere kwara chwa ay joj ya jogo no jin berpin ci gwar ci tok do be dana wo ke jangay kon diale kenyam kirim yadi cene diale kontin la kwar ka county level tin kontin la kwar ji spele ayo chwa kapinga dial kan wi diale kontin la county snitin konin ji spele ayo tigitin chwa kapin kum kirim yadi chwa nega chwa laslet so from that moment chwa goro ba kwara Akobo malarana spelayo ba ja kapin ba chwa dor chwa eto bakir ka shwo kwere nyam choje joj me choje joj chural motor chwe chute tena mat chagu je no che de ben pin ko ramadan jo iran ler chir mi siyase men me chagu je no na chi gak chu wude chalka me doctor re guy cook chwa dor chwe to bono cha kwar kwany ramecha kwany ran kume spelayo mukule la queen makwaje ne ntama chu queen makwach chu ben lo be wi kwam men me chu wude nyam la kwar me chigen gujin na me gorje no bani de content ka Akobo ba ka daktila Nuer chu gujin a wapin and when mo chu ro yo woche na jo tele ko cha kwanya adatin chu kweden gwazo mo chu jalbo ke kume dungje spelayo lo tele rek ko gorje ba be nyoda gwano generam ken me be ka pada spelayo chu kume la yo use me chu ka Jonglei cha receive a GSSPDF ke GSPLA tin kon te pinkir me yadi ka kom te der metera me mo jel ke kume spelayo jen karwa da kenero ke dok
neme a confusion munu ngene je kia ya confusion me cha no a doctor guy cook try guje no ka queen ma kwach rana spilayo try nok na ka kel mene me cha je lor ano teriek ko che kwere nyam che guje no gwaye ana da mara lele ruich and then after that me che dor me che jo che gwano che kwet che we re wich ka ko bo cha je lor che la che to then chwa mubdo dien chwa nyoko me ka je a doctor guy cook yoga na the no we re ka kubo Dr. Guy Cook wa take 15 years or more than that the can mean we ka kubo nika do be chala gen we chaje jo ka kubo no wal ke che gen ka kubo gwan ma cha ga ka na tin wa che gen lo can mean we de la gen first time no der ben da which and then chwa slogan mutual ke which coach ayo kamrar no wenamo ko gor gen o bani dial ba convince no ateri mlela talk rei akubo county and where chila ga kam ken karodi na churi lenak and we coach point there new the general den werten wana mo de rin paleka nyando be chaguje kana de la badaga siasa ke party ne party kin mi yadit ke party da shoman char ne mo chwa guje no magwa a meje to kina wana ko chikuma swela yo meten gwana mo che look can accept but chik bit ke bedian and then kajen secretly ke ten corner lat korean to take phone ya jakapin ajen phone Dr. Guy Cook ti jaga gona ten content ji spele ayo ticketing o ko en akobe ke liu charge control spele ayo kuje charge control ke liu gona mo chogorno ba godmo ba je dak kapin meje chu point te cholat and point Dr. Guy Cook laranten kon lat ke kirmi yadit yani ba ko malka kete che la la jengo te ke bala chit ke dwelwal chit ke chare ba la da kuma kirmi yadit wala ni no chero ni ga gada ni Michael McQueen bo an Michael McQueen da na kun wala lokan yira wala da no chi ga rach ko ba ta dialo ba galat me chi to gene me ja to che galat ano cholo jok ka terek cha wi coach cha je use no na natikamal then after that me je to chwana wona akuma kirmi yadi chona chuka book gote content ji spela ayo ticketing ajen tu korono yote diala yo to chu koro chu wonyal ano amen mi chaku bene ko ontama be korba ko we abuna wona ka doro chal kame e pajut akwala pai ka bene so mi tu ko chi korcha to cha yai cha je dak aji spela ayo o taye dana cha mobilize ja lat kaje appoint Dr. Guy Cook Canadian corner ji SSPDF about all the control area tin content tin dia spela yo tin ba control ko jene che we dor charga ma Akobo jene dia che control ke che widen che ngat so jen do be ran je charga je amen me dan kon dial te kon chana kanene ne te chan nen gantine gwade dan che Dr. Guy Cook me che we jene cha no ko mandan lade chu ro chu mo ke mu kel mu gwa ko be biden wo ba hi nok churo mo ko te ka payam ni te lebe pin ben wer be ko la dagre witin winimi e tactic boko kum kirm yadit be payam cho wan na ka karwa da payam karwa so bina chu telwa chu create na mo that was a diversion by the way it was a diversion mulat kan je ko chi kum es fela yo cha je bula nok ni te ko la nuere ba doro mo chwa mo ko kwaka ba doro mo ba pel no mite ga ran miran es fela yo mi chu wer waje ba yo ga karar je ndo ba dan chi kan calculate ke je no but kena gwana mo changaj and it content ka ko bikanti amalat ke Dr. Guy Cook gula misleading a manipulation ko bigana control jen do be dan lede mi ko ja to ka yu cha yu kap kina we ka pajut kap mo ko te ko unta mona kurun dini jen den chim cha mu cha chumet a GS pelayo leader natanelo yet perino chawar ga che gor yalare wona ne ba ne din content cha kwanya Dr. Guy Cook ba dil kapin arama mo ramba wuch ajen ramana la commissioner Akobo mala kwid makwach yen dob dan ku kwid makwach ku jel no ngam ka system ano jen ba dil wuch cha lugni je arana spila yo ba cha goro belete ngudwi kwa so war ga cha gor cha war ga din cha nyom ko yari ja a point de kwid makwach kaneden kon ko support tela dit tela kwar wini e kan no ko kwid makwach the lecture me don kule la kwartu gele but neme e kume mitika order michi gwa Dr. Guy Cook chetok era mo mala hilmen Dr. Guy Cook ngwana mo de kapin
cha de longot ka power so na me chirmen chialen gwado mene shi diti ga brar cha ka influence queen makwaje no an raje no biya non na jen ta dan le de rode ka ja o do cha hulu tup wude chalke honorable kirikolarno chairman dunga spele IO Nathaniel yet acting chairman right now ko do bete document chart re ti jenga jema no chodo re to bono cha wo che wude din che kwan che kwan la commissioner ko ci korche wo wonya mo korche wo ko na bor tele me de kun mo ka de la ngodu kam ko je de del kapin na me e chuanga spele IO mo look kun mo ka de no be ben pin we mean that take agenda do din mala agenda Dr. Guy Cook agenda do badan na men take je bara ina kai warga cha kulo gore jo ka je ke lar ka je duwarin kuin makwa je no jin which a coach ber pingu kwam order cha to balinga ga kel an order mi chirin na me order ko ci kuma SPLA IO ci la do jin bidil ben pin cha ji remove office cha raden cha nyom ko ngaje linga ka kel ana chuwu chuje kut chuna jako bi karwal jen ta danan cha order cha nyom kam ka je ka jen war gadan cha gor mu kwen konme en no kwen ma kwat abe pinyamet ram badan cha kwanya larana SPLA IO a weten run mile rana lo ben ram mom chika dak gai ko mile lo ben bai lo kwanya run betere so jen ta dan titin ko te right now tinare kur ka SPLA IO already gor ka no let kan structure already ko mi regime me mi cha ja garba de bai de lo bai ne min a chang na ka jibon mi chikan leadership de nyal mi chikan gujeno jin chi mission yen chi jelek chi me dana cha tong wan cha ka break the dong de ben ka channel dung SPLA IO cha gujeno Akobo county a chiral ka kui commissioner cho palten but right now teleje mila bom chi list ka tuok chi korja tuok antam right now ten mi chal ka ku me right ke da Guy Cook so by any mean de ku dar del ben pin ajen jo da lat ka gwasmi cha jogono jin ko accept and decision da na cha lat jakane je ko bi kuma SPLA IO ba bom gon ka dia barami mo me ku prioritize ni kuma SPLA IO ba je dil lat wi kwam chugo chu jaga jarwal jen order da na cha kame mi modern link ki dar tin dar jeling right now but still tana ko adwobedien belinga jama so na me emul rode ka chawa ga chaay gor ne dial ten wini min wo jo ka jen wo jin berpin chaaje gor wi kwam ramadana cha kwan a wetin ajen do badana chalat ke order dana cha tu boredi an wo order cha tu jonu yual balaje ramadan acting chair balaje ramadan la commissioner right now ka Akobo jonu yual wajin the right person mi cha kwan anatenelo yet ke warga mi cha gor anjina derbin ping gwa dan titen na me jeno order dana cha tu so mubum kwen makwai right now ngudu dien nu giji modelat ko gwade dan chalat George ano ko michi ben kated mi kan ji SPLA IO ken karwal but right now order be kar kuwar nan kef SPLA IO jo gane di album men community tin kwaje support no sig rameche de ben pin jo geno please ber pin alor ramme aw wi kwam ramadan pay kwany mala commissioner wude chal ka me jonu yal ko jonu yal jena cha mi cha kwany re wucin binami an wajen bitti dial kela dial bakalat ano cikka do badana gor ke jegeje cha jo me cha jelat anyok an jonu yal point rammo cha congratulate already ane dialon content gwana mo tin te ka lonke tin ka power and honorable jonu yal ramadan and la commissioner right now right corner so order me cha tup me de dial te ka ngide ko cha pajudore de cha kep men chana ngach so chana go to kana me already ko dial ngaje no shi kume SPLA IO kan control digana kan re logo ke le ke digana control we na kapajut en man le ko entama balajan kurdanan we ka juba mo chirminan ji ko ngaje no kume SPLA IO already ci kan order kan tup ano charge goro no veteran kume me ku kir ko support me betere wicin binami baje del clear na mo kelio ko kir jaram dan look obi malbeben and men top ke long gwat me da la congratulatory message we ka kan SPLA IO kan war wa army kan all the four system kon charen mat ka chapa ju chaja kef ano atloan mi dide long no charen mat kel a cha duoben gorke chaje la gor
order me ajen order dan chalat ta na jugo no cheloy na te the long so men lero da gwat me shirke tilin kon ga ti ala ku me kir me yadi rai nam right kone te ke nyinga to ko kien lede a chirmen dan ngai kono no let kan mobilization ka jeken de ni dor shal ka mobur and train it soldier ti jeken ka tuwe kor jemen che kono ngach so na me biadil ngaje no en kor we ka we ko chi right time ko dong bunaro ko kwitin kon lat ko rodien disagreement kam ne kon la jes felayo kene kon lan wari dor che ko chub gadde ajen mishali ngono shume ku mes pele ay wo kit gwang faction pin general Simon gadujel charen markel ke dine spele ay wotin kon pin dakta machar ala mission a kel by the way mission o ba ku me nan na muku na target ba je dil wo wi ko ma jen ta dan tin termrin lat ka gwarden so ne me chala da ken there is a new report banyo ga yekel ke ku mes pele ay wo machagor Lampol Gabriel odor ma ban je link kel ke je report me ga ta dan je to ga Lampol Gabriel take a report michalat. A report chalat guasame. A order micha tup cha kamne diala content ka de tila deni SPLA in general. Beneken diala content. Eastern Equatoria, Western Equatoria, Apanal, Malakal, can we dialan cocaine. A wineka jonglei. Order you can tup janene. Lerken SPLA lerken mal. All Jinubin tin corner to cup front line, tin to core. Ajo mo chikan lat gwas me mo konaling kala do ne na ngai ne no shu yan gon kun dial tin tin che man kun en ram mo te ka front line ke ne ko na chuch ko ku kum ka ngai ne no shu yan dindo wo ban we dan ban jaga jalor ka dictatorship ka kum ker me yadit mu kuna kude tugeli kude dor use ne ko dong de we de alaka ka do mo chiro ka benefit mu we ka ja Kajo chalat guasa me Lampol Gabriel yala do nene en kore chanu ko kuma SPL ayo akur mu kwanu jakon SPL maji kene kon kwa kor kwa je lepkon chikon kor chikon gor ka kon eten kon normal ajem la kon shirke jeno shol kon Africa Union shol kon international community IGAD kene ne diala kon nakamale no ekirim yadi kwa je pressure to accept peace and allow dialogue. Again, la kona shoot keje. Dundan chi dual, but no kono biso Sudan but bagwa. Kore dana chi tuok tu go kume maraike akir me yadid. Akan tuoka nas connector, kakan tuoka koro ne ka ron kindangro wi jandangro. Bari pora ban joling ke video radien, barai na marai content jene. Kume SPLIO chikane de kontage Eastern Equatoria, Western Equatoria. Awe na kadato kana jogo no kwa match wi aka jube afen. Order cha to gwas meken. Joken all the forces. Kaji SPLIO. SPLIO lo kene opposition, all opposition ne dial. All opposition ne dial yi Equatoria amene Nuer. Awe ka jang dial ko kene konen de SPLIO. I know all the direction. One room kujuba. Ya order me cha beken. Order me cha beno tup kana ka kam kana dial tin kon tin la de niken. Tin to door. Tin ku struggle. Ano ne dial ka we dor shal kamo juba akora waje terten. Ano order cha jene. Message cha beken. Akeni message me jena ke SPLIO operation commander SPLIO deputy chief of staff ko operation ka lieutenant general Wesley Welebe Samson tajo dorno pose dumanten winimi awe ke juba call direction awe bika anti peace regime tere yiki juba biken ka wojot ajen jo dana chalat mi nyodun wode ne dial chaka jonglei Western Equatoria ne dial tene cha jogo no ne dial ko werum ko juba kolna Lampol Gabriel te jomo che jelat lat ken wotem the mission na chiri men ka kon e mission wona ka juba karwade ko next ka bor bala juba term do den yen biya ka kwiti mi cha de dial cha kun nang te me to kon tam cha de dial cha nang lo nang ka cha wot bor e de den ci do re tar juba ya jogo no we are lad na more right now so ne me a report down in chalat
ka queen kur dana le rode bana je kala rodi enen be tuje pero jono jin bi Nuer online TV channel bi support bi subscribe mi jiram jidit ko bitin kon lat ko right now because you amala lingani siang gwada dana pai ka to ko je yate mal